Pia dalua semasaria botong hene sombang kapia luliu munara tatahulending naung su kanal YouTube YKB berang sangiha. So rasa ini sok kapia kita dumaringi henge tangumawu mangalamona ini mahi kita masembau su kalio maning. Mawurwata kawasa beban tugang lai de dalawang arengu tiniak tempo sulinau uka kendagui kami malahiking satia. Terima kasih bagu tempo ni gelik si kami botongnya mekuak patiku munara tetawa kaliangi kami. Kusora seinilai pihak tempo mapia gagali ikau mau baugi kami dumaringi balong henge tangu. Karima koroko masusi manuala ge dalungu naungi kami. Takade ake ngui kami maka hengang timonang henge tangu suara seini. Amin. Mabiah kere sengkatau tatawane nguruata ni rasaga bawasang surati Rasul Paulus kahumotongange su jamaat Korintus pasal enung ayat humotong sarang ayat ka pulosane. Kutu mangunasa su ayat ka pulosane bawerane kere ini arawe ora seini ikamene ni pakarahe uwresi wa urosa ikamene seng ni tani nakoa tatawane ngu ruata jamata ikakanda gumawu pihak mangalima aro enung komolang darodok jamaat napahia su soang Korintus. Jamaat ini nahia u bekeng kata taingu pebawia hisire sengkatau ore lain nahia u munara. Ku kasasembaukang jamaat ini natana su talwarang tau mata lawo kere su soang Korintus nahia u tundu ore lai pangangimang bau patiku tumatanae. Waringwene i Rasul Paulus ngetahuana ringanguna kasilo manga komorangu jamaat napahia su Korintus sarung matengong haging sasaruka haku ene ni gali uingate sisire kere sengkatau tau mata mangimang seng ni wuresi wa urosa harus sebe mabiah pia peta tentangenge bo upatiku tau mata ku tawe mangimang mau. Lembonelai su tempong jamaat mata tengong patiku kere sengkatau tau mata mangimang mau harus sebe melahe dengan umanode su pebawia ke pia mau ruwata negeli uka papelesa lai si pirang maroke matengong kebit seke orelai patiku tatumbiaga. Aku enai Paulus nemuka tinena si pirang ujamata su Korintus luliu bawasang hengetang mawu suara seini. Jamata ikakanda gumawu aramanung tawe apa tau mata aro kasasembaukang ku tawe matengong seke orelai patiku sasaruka dingangu tatumbiagu pebawiyah. Kaisok kere apa si pirang mata huena lai mapapelesa kere sengkatau tau mata mangimang mawu su tanpong matengong kebiene. Abe pangumbala kasingka toga su tau mata orelai si pirang madunia. Kaisok dasaga patiku si pirang kakanoa bawera tuhu hengetange. Ogo tulumang igang narangi bagu tatap menahi mata pebawiahi kite orelai komorang kasa sembaukang. Takadiakengu tatap sumombo suka nandung tempo suka bit tampa areng umawurwata ipakawantuge duwata ku sengki mendagi kite tau mata niliwiri kite bo ukawasang rosa ku negeli pebawiyah buhu. I Paulus nahabar su komorang jamaat su Korintus pira-pirang katau su tolarang kamene naung pia lulune kerene lulu mebatu kapulung madunia mebiah sukararendung kaiso angkungi Paulus ora seini ikamene ni pakalahe uwursi wo urosa ikamene seng nitani nakoa tatawane ngo ruwata. Ku pebiah kere sengkatau tau mata tatawane ngo ruwata takadiake ngo luliu pebawiyah ini mambeng tengah de makoa sahidi kapapelesa maroke bo umawu ruwata seng nenguling dalempangu pebawiyah ini. Ku biah seng tawe mebatu kapulung madunia kaisok mebiah tuhu kapulung duwata su pangangimang na suku orelai na tumbu sumawu Yesus Kristus ruwatang kite. Amin. Mahai kite masembau su kalio maneng. Terima kasih mawu bagu tantirong henge tangu seng nikaringi hikami.
Ikami kai tatawanengu ku karima ko suka nandung elong pebiahengi kami. Ikau mau mang tatap dumendingang orelai mengalama tak sekami supatiku munara ku tetawa kaliang ikami. Kusene arengu mau mang tatap daloeng ikami patiku apang dia di kango. Terima kasih bau henge tangu ini karima ko ikau mau mang tatap mengalama tak munara tatahulending naung takadeakengu makoa alamata supatiku tau mata ku mapulu dumaringi he tentirong henge tango. So areng maung kami Yesus Kristus kami makalio maneng. Amin. Sarang ini tentirong henge tango mau suara seini abe kibulei like, subscribe aro memahia su tomata waline dingangu makoa ene kita nengarak bahagiang su munara petatangkiang pelaha baru Injil dingangu IEKB. Mau mengalamat sekitar kebi marun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.